Uba ALHEC, ubalong unong yalam jong ke BJP Meghalaya, padha kaju kapur, uba deiru umentri ke Sarkar Jilla, menta kesengi ke kendai terik ukela lingkot Hajar Pusau, ula periang burami ki laingut kiri rangba, ki balawan ban penyeso syaka seng. Ki laingut kiri rangba ki balawan ban penyeso syaka BJP, kilong u Dr. Wan Shinebor A. Langwi, uba deiru unong yalam barim ke seng Kongres, uba me yalam Karmalki, bat uba El Nathan Rintatiang, Namalim Constituency. Nakaliang uba ALHEC, haba keren hakani kesengi, ulapan pau ya kajing ngokmen, ya kajing wan penyeso kini ki laingut syaka seng, kani kadai kajing kelanjong keseng, nakabenta ke election kabanwan. Sian sudah cibole, berkini di negara Thai Sora, laikan mana kau Thai Sora, bagian lu bayang apa Saumel menjuru kita bijai ke bayan Habar, kesenong merah. Jika boleh cibole ni borok lainut, ni welcome ni sedai parti jungi, bandalang lah cucu, bandang klien, bandang trace cucu, tak benda kajing klien dari kajing benda ke parti ke BJP ke jungi kumno, bahawa pengkeh arpo pra. Arpo pra lagi pengkeh do benda yang sayo government BJP. If we are going to start now only to prepare for the 2020 general election, MLA election, we are going to get our BJP government at the Meghalaya. So we request to strengthen together. We can work and strengthening the party organization. Then only we will be able to get our own government. So just thank you very much and wish you also once again Happy New Year to all of you who are present here today. Ngalong General Secretary yang berkaya Pradesh Kongres berkaya lagi jalan kalian. Ngalong Joint Secretary yang ke North Eastern Region Indigenous Student Federation sering badan mencuba. Ngalong Presiden di All India Student Federation. Nah itu ikam ini sering deh. Kita di sering di Kampau mencuba. Di wilayah yang tibuan EPA berbeda bagi election berlalu ilalong khot hak arms Alliance for Reconstruction of Meghalaya State bila penyakun katukan ni mencubai di Rio job dan baadon kepada siapa tinggal along konvenar juga rilum youth front penyele election MP ba Dominic Roblin nongkentri ia akan lahir mereka susi bah belakang keleng-keleng ini postar ni dan bersikap menjadi Rio ini di sini pun dalam niat di ngalamu di Bandung yang dia sing telah katunis dan mulai bendu tinggi basan baru dari mat kapat di kalangan nanti dekat dua di bendu yang dibahek please cakap mentara sini macam berkati menawan Bandung no ni ini mud masalah pan dari macam orang susun ngahaban no kita bilang pan tin haban api si semairan jadi mesin yang katakanlah pengen untuk si Bandung di saleh akan menjadi bukan tafsir di nei kat manang ni gisni ndan ti kumui hak jinglong priya mi ap EPA ban ti kan Bandung abang ni ba kongres kelana dia bidon tisu ban ya lum seni sampai dia ka bakat tu nungi baga BJP ke job yang itu di Jela Atli Rajasthan dan Madhya Pradesh tinggal ini pengelok bayi jangan badi no penjuru BJP ini dari tisu macam orang nak berniaga di Rio habang yedan hada ju iya ini nyakiran kursi para kursi bilan kembali jauh di komutan nyakiran dapat untuk masuk ya begitu iya nyakiran dia punya kapal, dia punya sulok, bahkan bahan nanti dia baru tapi ni dia polisi.